mwanchu murigereria mubasumuya aiga korwa segetaseni kia Ndizi TV na kyo bwansubo mu Gusii chitariki ni Isano mutinyu mutanga ni kigima umwaka bw'echiru Ibere na 2023 na okwanirie andonsi asoberete andonsi asogotobwata korwa ebene chinsemo chemitandao na Facebook na bokugendera gotobwata Ndizi TV News Digital na boigo YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News gosase website ya www.ndizitv.or na boigo gwetera Twitter @ndizitv news na kwalagana iri atari make gati yabo ni goronganaki obochori oboke bogenderete gokoreka ase bunge ya Kandara bunge ya Garissa Township ward ya Shibe amo na boigo ase bunge gose county ya Elgeyo Marakwet abo ase wakachikura koligia omo senator igo mwanchu murigereria bochori boke mbogendera ase Chinsa mecho ao naende nigo baganetie konyora barai bali barache ko basira na kubaikiraria magenderero mega ya barai kuro ase Chinsa mecho gochorwa na gochakoba barai ase serikali ya Kenya Kwanza noyo ndego choro ko speaker ase county assembly ya Lamu ayonga tiari na kwalganira ase chinga kechiga kabamo naintwe goika omwelio ekerongo sebango sababano nyara gotobwate gwetera ase metandao buna naike kotebya buli tangani egere togendere ase oboime koirana ndabono ase kekekere bosyo egere nkumanye ayomana yanda mange ase nchira yobwenge. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no lya tokubaterana komo korwa sense moye bimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta ekeronga netyo mwanchu muligire turaya chakera korwa se county ya Garissa ase bunge ya Garissa Township abo asebono omurwanereria korwa se kirogo kia UDA de Kobaro onyalre kobaka wake kura yaye asegetuo ekemo abo ase bunge yo abo asane kiribuno bolendi mbogendrete kwane kiwase nchira ibirengo byigoro nabayiga babisa korwa se kyombe kyo bochori ne chimbebe IEBC nigo kibegetemero bali mekera nuko enekia buna sagasaga na buraburu chinde chonsi nchiri kwane kiwa ase chinga kiecho wanchira nire boyigo buno mubaromo kekigima abo abakenya korwa ase bunge ya Garissa Township nigoro mokemono asaba boliri abange wesokia eliogo choro murayo rache kubakonya county eyo ya Garissa bunge ya Garissa Township nigo ekeroge kyogiatigwa maega yoyo kabeiro mobunge adendwale gochoro gochakobo mu waziri bobolendi na igo chikura chikaregani waneke mbekyo bacholi ne chimbebe IEBC ase enseme yotigango totagare nkwana ya Deko Baro oyoro murwanire korwa sekiama kia UDA. We are doing a by-election for township. I just voted this morning. So far so good. The process has been good. The station opened well at mostly at 6 a.m. in the morning. No reported incidences of any violence so far. And we are grateful to the people of Garissa for maintaining peace during this process and this campaign period. And we hope that the best that the Garissa constituency, Garissa Township constituency will come out of it. So for me, I'm very happy with the way IBC is conducting the election and the way the security agencies have been well deployed all over the polling centers. So far, I think we are good to go. Low turnout, very low turnout, and it's unfortunately across the constituency. So it's a very low turnout. I think that they will come out in the course of the day. We still have some time. So my prayer is that they come out, and I'm appealing to them to come out and exercise their rights and as a citizen of Chinga kiecho garoto tigareta ase bunge ya Garissa Township nigo aba kiekura wasensema ya bamenyi kurwa ase county ejo banyaliriko baba weso kia na kwene kia gati abo bakirekura na nyomu baromoke kogendrete kwene kiwa goikabono kolengana na bali baikire wake kura nigo batebiro bachori ubu nigo bogendrete byakigima buraburu chinde chonsi nchiyo asiba boliri abamwabo kwayerera na waka ekura bunenchire moyo koliyo murai uliora chekobara asegeka kimiaka 5 eribosyo. Nimekuja kupiga kura leo. Tuko hapa Garissa Prime, Garissa Library
Alhamdulillah nimepiga kura, lakini naona voter turnout iko chini kabisa. Naomba wananchi wajitokezee wakuje wapige kura, na naomba tu hivyo. Majina yangu kamili ni Mohamed Hassan Duale, mkaaji wa Garissa. Nimekuja leo kuvote katika polling station ya Garissa Library, lakini turnout leo ni kidogo, lakini tunaomba na tunatarajia wakaaji wa Garissa wajitokeze kwa wingi ili kupiga kura, na tunaomba kwamba na watu wadumishe amani. Kura itaisha, sisi ni mandugu, na kura ikiisha na maneno yote itakuwa ni mzuri, na maneno ndio hivyo, na mimi nimepiga kura na maneno yangu ni tiki. Na kurwa abo tokwenda gwikase bunge ya Kandara abo asobochorio boke bogendete gokoreka ase bono inyorane bunge yoni goyo kabeiro mu bunge bwanseme yumasubati Alice Wahome achorwa guchaka bo waziri bwa mache gento keirero bochoru boboke bunyariko bogokorekana emambia ya lero mu waziri bwekigancha ekenene ye serikali use National Treasury Professor Njuguna Ndung'u amono murugyo yembaika ase getaseni kiaga rage ime ya Kandara na waka ekura yabo asenchira yoboikirano nigo bachori bogendereta asebone ekero engana egendete korwe wabuna abamenyi banyarako bagweso kiasobonge elio bachore omurai ase ebunge yo ya Kandara echiro chumanchu muligereria ne chibicha chumo waziri Professor Njuguna Ndung'u no morugyoye bagendete waka ekura goseba ke ekura emambia yabono ase ebunge yo ya Kandara. Oyo kabeiro mo governor asensemo ya West Pokot John Lanyangapuol nigobono abolirie abarai bali barase serikali na bali batalie se serikali kubwatira naso bwamo egere gusukia agenda na maganio ya bakenya abosio nonyote bire bali bakwamereria serikali nonye bagendrete ko yemochia mbanye boche mono kulinde basoime na kubabwatesia binenjere yamayo wikirania ndoto yuburai aiga sense ya Kenya asate bire telibu ya komoche serikali ryoka na mutalikorwa amachibu gosa machibu atalikorwegwa igoro yemechando ebwatete abakenya teleza lakini sisi hapo nje tucheze yetu tu, lakini tusipitishe kiasi mpaka tuingie kiwanja. Tunaweza kukrita hizo nje, lakini allow these guys, sababu the moment unaona mfano Professor Nyamabo anakuja ku hold heavy meetings West Pokot, gavana mwenye ameingia akiteleza tu atasema ningefanyaje kazi na professor alikuwa hapa anafanya hivi anaongea hivi. So allow our people wachape kazi, na ninyi wenye mlipewa kibali ongoza watu wote. Kenya ni moja, wa Kenya ni moja. Chingakecho Lanyangapuol nigo bolirie na gosemia ba governor abaya abo bachorwa ko ba serikali ase county ao banyare ko bakubwaterana nabarai osaba ko limirimo bali balenge ase serikali enkoro libaga lyoko babuta kolengana nere nigatebira ba governor bande egentegetangani bakorekero baswabisi noko babuta bonse abakoli mirimo bali balenge ase LBC abo asatebire goika nyoro monto ko bwato ko boko na gukorokereria nganga kyo gwenete gwikira nimirimo ekyagera bange nabageni bachorwa go chiabisi abwasabolije ko bwaterana gati yabaraye bakoro nabayiga babachoro bunenchire yamayo gwikira magenderero ase county ao imeyense ya Kenya. Siasa hii kiongozi na West Pokot, angalia vile Dr. William Ruto anaongoza huko juu mpaka saa hii. PSS ya Uhuru Kenyatta bado wako office. So government is never dead. Government hakuna vacuum. Kama wengine wachaingia wachapewa kiapo na wachafanywa training, nani atakuwa na sukuma kazi ya kurudumu ya inji? Wale wako hapa. Lakini ukienda counties, the first thing that some of the governors did ni kufukuza chief officer, na umefukuza sasa accounting officer sauri yako. Nafukuza CEC policy.
kila mtu sasa unakuwa flat. Miezi 2, 3, 4 nothing is taking place. Officers ya serikali wanakula kiapo kufanya kazi na serikali yeyote. Hii ikibadilika mwenye ameingia ndio huyo. Ensemo yabamenyi kurwa Muruku, Keriko, Kianjogu, Kieni gatie chinsemo chirachirase county ya Tharaka Nithi na baige county ya Laikipia nigo bakorete okurubikana kolera ebirengo byoborendi beiranirense ase chinsemecho ebyo byeire bonchoria koirananse ase chi county echo bagokwana chinga kicho kurubikana oko nigo bamochiri omo chief we chinsemecho gosaba chief we chinsemecho abo asibate bire mpaka netio mo chief kogendra kobera abisi asenge nchobo salia nigo bogendete kororekana ase chinsemo ao eyemaga yo mosao yo mobu imyaka 20 nene goitwa amone tugo koibwa egento bate bire gekogenderera nigo kirareto obwoba gati yabamenyi nigo barorekanire komochia abanyanyimbo abo bakoira ngora goika ekero barangirigwe bakoragwa no mo senator we county ya Laikipia John Kinywa nigabaenekeire buna abanyanyimbo mbache kotumwa ase chinsemecho nebitaseni by'abanyanyimbo korosi waboya bunenjere yemoyo kwenekyo morembe n'uburendi bwikeranete ase chinsemecho. Kama kwamba huyo mtoto wetu abaya kwa moshale hatutamuzika kama hatujaondolewa. Chief. Kila siku tunakuja hapa kwa machozi tukijaribu kupiga simu haishukuliwi. Na ndio sababu leo tunafurahia kwa sababu wanadisia kwa hapa atapeleka malalamishi yetu na Bwana Kenya. Na Bwana Kenya Mungu akusaidie kwa sababu katika salama wote yule mtu anasikizaga malilio yetu ni wewe Bwana Kenya. Police station ikiwa gazetted ikiwa police station hivi inataka more than karibu askari 20 hapa hivyo. Lakini kwa sababu ya changamoto ya zile manyumba ziko pale hivyo, serikali inapanga kuja ijenge manyumba pole pole ili to make sure kwamba askari wako hapa wa kutosha. Watoto yetu kufariki. Sasa washosho wanafuata mali ya shosho yao wanaenda kuuliwa kishaka. Na chifu alikuwa huko, askari walikuwa huko na hakukamata hata mtu mmoja. Ensemo ya Barundi aba boda korwase county ya Bungoma nigo besokirie na kogokera ebikore byoboiti bwa boda byanyariko babikoira nanse ase amatuko abwangoiga korengana barabo nigo bagokeire engenche yose batebire ngwetero kobwaterana okukwagarire ebikore byoboiti mono asa Barundi bamwe abo ba boda konye bikonekigwa ase county eyo nigo bagendereiro kobwaterana gati yabo n'abanyanyimbo korwase county eyo bunenjere yamoyo gotingyo borendi na gotingya ebirengo byoborendi ase county eyo ya Bungoma ase basingirire goteba buna ebikore bike byoboibi bwe chipigipigi nigo nonya nabo bigenderete kwenekigwa korende batebire mbache kokora ase bakonyara na kwenekya buno boibi obwo ngoika bore omoelio chinga kiecho nigo baburirie omo governor bwe county eyo Ken Lusaka amono monagari bwe bunge Masika anyareko baga kubarwanirira na kubaikiraniria magenderero ali babalirete chira chingaki bale kurigia oburai niko boigo batebire serikali ya county ya Bungoma egendere kubabwatesia buna bana boda na gukinie birengo byobonchoreria ase county eyo. Yani mingi tumeshika ni za wizi na tunashukuru OCS ameshughulikia hao wezi wako potini wako prison hao wezi wakiendelea kushirikiana na OCS kufanya kazi ya maana kumbea na tutaiona. Mheshimiwa wetu Lusaka kuna hati yenye alituambia na tutaiona. Mheshimiwa wetu Masika Wetangula kuna hati yenye alituambia na tutaiona. Sisi wakati yenye mnakuja mtuambia mahati kati yenye mnataka kura na mkipita kura hiyo hati yenye mko unasema na watu boda mnasahau ama ni lazima tuuliza mkumbuke hati yenye mliweka na watu wa boda ili tuende pamoja. 2027 sio mbali. Tukienda pamoja 2027 pia tutamkumbuka. Mimi nataka niulize serikali ya Bungoma County chini ya Mheshimiwa Ken Lusaka. Kuna mambo mengi sana ambayo ilituahidi kama sekta ya bodaboda wakati wanatafuta kura.
akiwemo rais wetu mpendwa William Ruto. Hii ni mwaka ambayo tumeuanza 2023 tafuta sisi kama bodaboda na iwe vile walisema. Mwanju muligereria rieta riomo Speaker Moses Masika Wetangula ndiari gutamake kurinde riiranira senchira yobwekirano na wekira bo mwanju muligereria no kubutorera mangana maya asenchira yobwenge Chinsa ni Isano na Ibere chitariki ni Isano mutenyino mutangani omwaka chirwa Ibere na 2023 kurinde asamange na inde chikoraga Chinsa 10 baliki baito amo na baminto no balega ase studio bagenderete kwaregania asenchira yobwekirano igotobaisa gusuka korwa Ndizi TV nero bwansu bwo Gusii ole tobaterana komo kwene kiagwikire gwetera senchira yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na ulianeke kwa yabwatire gwetera senchira ye mitandao na baigo chibicha na mariogi kwa yanyorera senchira bwenerete nigakoro kwa Abigail Nyanchama na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita twarobuligereria borobia. Ndizi TV.